Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga maqtovlar aytib Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytib, hurmatly bir tuğandar, bugün biz özümüzdün sabagыбызды başlayabız. Sabaqtın ikinci jarımında, akırrağında adamlar köpürөөк kelgende, geçe bir cuma boyu gelip Kırgızstan'ın tüştük tarafında Batkende, Oşto, Jalalabat'ta жүрüp ketken ustazыбыз, belgili dünyölük alımlar kengeşinin müçösü dünyölük Muhammed Musa Eş-Şerif ustazыбыздın sözünün kıskaçasını aytıp berenge hareket kılan. Bu Siriya jana Irak İslam mamleketi jönündögü бүткүл dünyölük alımlardın pikiri kanday ekendigi jönündö. Alem azır aga çeyin Abu İsa Muhammed ibn İsa at-Tirmizi, İmam Tirmizi degen alımımızın Şemailün Nebi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şemailleri. Şemail degeni Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Allah Teala jaratkan gebetesin oku үйrөнүү. Gözü qanday ele, kaşı qanday ele, çaçı qanday ele, başı qanday ele. Anan Peygamberimizin adep, ahlak, kuluk münözünü oku үйrөнүү. Peygamberimiz adepleri qanday ele, kuluk münözü qanday ele. Peygamberimiz Aleyhisselam adamlar menen qanday muamelede bolor ele. Anan Peygamber Aleyhisselam'ın giyimleri, qanday giyimlerdi giyer ele öz ubagында. Aytor oşolordun bardığını okup үйrөtüp, anan eteginde Peygamberimizdi tuş görүү jönündö bab gelet. Muna oşol Şemail-i Nebice Eş-Şemail el-Muhammediyye je Eş-Şemail'de aytılıngan kitap, oşol kitapten bir kança hadislerdi okup bergim gelip durat. Antkeni adam kaçan baktılуу bolot desek, adam uşul Peygamberimiz Aleyhisselam'dı erçigende jana tuğraganda baktılуу bolot. Adam jön baktılуу bola berбейт. Көп adamlar bakıtты көп жерден izlep жүрөt, bирок ошол чыныгы бактылуулук кайсыл жерде экендигин okup үйрөнүү үчүн мына ушул китепке биз кайрылганга эмне мажбур болобуз. Birinci mesele, урматтуу bir tuğandar, Müslüman adam mumun boluş üçün, imandu Müslüman boluş üçün birinci gezekte Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman keltiriş gerek. Allah Teala'ga işenip ben Müslümanmın dep namaz okup, oruza tutup, zekat berip, sakal koysa dağı, bирок Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman keltirmese iman bola albayt, Müslüman bola albayt. Muhammed Peygamberimiz'e iman keltiriş gerek. İman keltirip Muhammed Peygamberimiz'i tanıbay bilbey turup bolbayt. Demek özümüzdün imanımыздың bir burçu, bir bölügü olgan, acırağız bölügü olgan, buzulus bölügü olgan Muhammed Peygamber'e iman keltirүү, oşol Muhammed Peygamber'di bilүү menen tanuu menen bolot. Kançalık köp Peygamberimiz jakşı tanısak, oşonçoluk bizim imanımız küçöyüp, oşonçoluk eğerçigimiz gelet. Kırgızda bir söz var, tanuu astı sıylavas degen. Muhammed Peygamberimiz sıylay albayız, an tanımayınca bilmeyince. Ушул тааныбас сыйлабас деген сөз бул алтын тамга менен жазып кое турган сөз ар бир адамга. Эмне үчүн биздин жашообузда сүннөт жок? Эмне үчүн биздин жашообузда дин жок? Эмне үчүн биздин мусулманчылыгыбыз суз? Жөн эле мусулман болуп жүрөбүз, бирок пайгамбардын жашоосун жашообузга киргизе албай атабыз. Анткени Пайгамбарыбыз Алейхиссаламды билбей атабыз. Peygamberimizga iman keltirүү деген söz, oşol peygamber jönündө okup үйрөнгүлө деген dagı söz gelip çıgat. İman keltirүү degende jön ele iman keltirdim, hakikat peygamber eken, çыныгы peygamber eken de bilip koyуу menen emes, balkim anın adep ahlaktары kanday bolgon, anın sıfattары kanday bolgon, oşolordu biliş gerek. Antkeni kançalık oşol adamды okup үйрөнгөн сайын alıp gelgen şariatının çin ekendigini bilip baştaysın.
Adamды kançalık köp bilseň, oşonçoluk sen işençine girip başlayt. Biri başka bir adam maktap atat deyt. Uşul adam jakşı adam dese, oşoga tıyın berip gördüňbü? Akça menen mamile kılıp gördüňbü? Oşo menen koşun olup yaşadyňbı? Oşo menen alış-beriş kıldyňbı? Oşonu menen saparga birge çykdyňbı? Çıkpasaň, alış-beriş kılbasaň, tıyın alıp berişpeseň, mamile kılışpasaň, any kanty maktaýsın, kanty jaktaýsın deyt. Adam Muhammed Peygamber iman keltirgende al kişiге bolgon mahabat, aşık, süýük, aşık boluş gerek. An üçün al kişini okup öğreniş gerek. Dünya yüzünde japadan jalgız adam bul Muhammed Peygamber, adamlar ömür bayanın toluğu menen okup öğrengen. 14 kılım murda ötüp ketken Peygamberimizdin sakalında kança tal ağı var ele. Kanday bardık sıfatlar aytılıngan. Adamlar geçe ölgen prezidentlerinin, murda ölgen padişalarının tak bilişpey. Adamlar, azırkı adamlar kıyındardın jaşöösünün sırtın gana bilet. İçin bilbey. Alemi Peygamber jaşöösü bütün de bardık jaşöösü. Uktagany, turgany, üy bülösü, baldары menen bolgan mamilesi, ayalı menen bolgan mamilesi, daratkanaga girgeni, daratkanadan çıkkany aytılıngan. Emne üçün sende kımınday dağı gümen kalbasın. Sende şek kalbasın. Sen işenip eğerçip atkan adam kim ekenini açık bil. Biz kebir adamlar sıylayı jakşı göröbüz. Biroq üyünde jaşoosун bilbeybiz. Çoğun adamlar, Kırgızstan'ın çoğun adamların dele, sayasatçılar dele, misal üçün Tekebayev de aytabız. Tekebayev'de jakşı göröbüz bilebiz, biroq üyünde kanday ekenini bilbeybiz da. Biz üçün kupuya. Atambayev de aytabız, biz bilebiz, biroq biz üçün kupuya. Üyünde emne iş kılıp atkany biz bilbeybiz. Biroq Peygamberimizin üyü, içi, dışı, sırtı, özü bardık açık bizge. Emne üçün Kudayım oşonday mümkünçülük bergen, oşol adam toluk üyrengülü bilgile deyt. Al emes mına men özümü dele. Köptörü bile süyleyt, biroq üy için tanış. Balki ben ayalımı uruşup atkandırmı gün sayın. Günüge baldarıma muştaşıp atkandırmı men misal üçün. Biroq köçöge çıkıp özüm oňdup jakşına kılıp süylep koyuşum mümkün. Her bir adam şunday. Biroq Peygamber anday emes. Ne üçün? Biz okugan sayın oşol adam anıgırak, açıgırak bilip iman keltirgenge. Kebir adam var, ertemenen işke gelet, öte madaniyattu, taptaza. Maşrukaga çıgat, tuzga çıgat, madaniyattu, ötüңüz, tişiňiz, rahmat, Allah razı olsun, başka deyip. Oşonday da öyleyip, biroq üyüne girgende tapakır bölök. Üyde batır, jodo jok. Üyde batır, jodo jok. Köçöge çıkanda kültürünü üyge gelgende katın uruşup atkan, jılmayıp geletkan oğuz eşik açar menen kayra настроение bolot. Qarıp silkip atkan, uruşup atkan, taptakır bölök adam. Bir adam jakşı mamile kılat, kaçan karız alganda, karız bergenden keyin bölök adam aylanat. Bir adam abdan jakşı adam, saparga çıkkanda akmak ekenini bilesin. Demek sen bilbeyt ekensin. Peygamberimizin jaşoosunun bardığı emne bizge açık gelgen. Oşon üçün Peygamberimizin çinçil ekenini biliş üçün anı okup öğrenişimiz gerek. Peygamberimiz aleyhisselam gündördün bir gününde sahabalar menen birge oltursa bir alsan adam geldi. Gelip suradı Muhammed Peygamber kayakta, kayerde turat degende aytdı. O şet adamlar meni birge dedi. Gelise Peygamber olturat, giygen giyimi, oturgany, turgany bardyk okşoş. Biroq anın yüzü bölökçele. Yüzün görgende, birinci görgende men bildim, bul adam jalgan aytpayt dedi. Bul adam aytkan sözünün bari çın dedi. Men görüp işendim dedi. Kırgız bunu kantip aytat? Tüs iyigiden tüngülüve deyt. Tüs degen öň tüs. İyigi degen jakşı degen. Tüsü jakşı bolsa jakşılık. İyigilik bu jakşılık degen söz. İyigilik bu jakşılık. İyigi jakşı. Tüs iyigiden tüngülüve deyt. Görüp durup öyle aytdı. Bul adam jalgan aytpayt. Eger uşul adam bir nerse işeniş gerek uşuga dedi. Oşon üçün Peygamber aleyhisselam'dı okup öğrengen sayın, bilgen sayın, oşonçoluk dengelde bizim emne imanımız küçöýüberet. Peygamberimizi kançalık okup öğrengen sayın, oşonçoluk imanımız küçöyüp, oşonçoluk oşonun sünnet atkargız geleberet. Giyingende, çeçingende, oktaganda, turganda, tamak içkende Peygamberimiz kant eken. Üyde ayalın uruşup kesse Peygamberimiz kant eken, balan kant eken, bardığına.
Al emes koşunanın uyu girip ket agorotunu je bassa, je ündüktörü kattap girip ketse, aydap çıga turgan болгондо жыга чап, ыргытып таштап коюш керекпи? Же кантыш керек? Ушул жерде пайгамбарыбыз кантет эле деген пикир келет дагы, пайгамбардын сыйрасын окуп үйрөнгөндөн кийин ошол нерсе сага сиңип кете берет. Анткени пайгамбардын сүннөтүсүз, анын адеп ахлагысыз адам таптакыр бактылуу боло албайт туугандарым. Башка бакыттын жолу жок. Асманга чык, жерге түш, башка бакыттын жолу жок. Бардыгы мактанат. Дейл Карнеги деген өткөн. Кантип адамдарга таасирдүү болосуң. Кантип адамдардын ишеничин тартасың өзүңө. Адамдарга акылдуу болгонду үйрөтөт, өзү асыны өлүп атат. Анткени булар сыртынан, ичинде андай нерсе жок. Башка бирөө келип бизге акылдуу болгонду, бактылуу болгонду үйрөтөт, өз үйүндө бактысыз. Кадияни, Ахмадия мына Кашкар кышлакта ошто бардык Ахмадия болуп кеттир, Кудай сактасын, бизде жок, бирок Кудай сактасын капыр. Ана ушул мен пайгамбарым деп чыкты. Таратканада өлдү ошол жерде. Таратканада тарат кылып атып, истинжа кылып атып өлдү ошол жерде. Чыныгы пайгамбар өлгөн жерине көмүлүш керек. Бул демек таратканага көмүлүш керек, туалетке. Ана шундай. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз алейхиссаламды жакшы көрүү бул парыз болот пенделердин бардыгына. Жакшы көрбөй туруп иман келтирүү болбойт. Биз мусулман катары пайгамбар алейхиссалам иман келтиребиз, бул парыз бизге. Анан кошумча аны жакшы көрүү дагы парыз болот. Пайгамбарды жаман көрүп ага ишенүү мүмкүн эмес. Жакшы көрбөй туруп ишенүү дагы мүмкүн эмес. Анткени ошону бизге Аллах Таала өзү парыз кылган. Ошондой эле жакшы көргөндө жөн эле жакшы көрүү эмес. Өзүңөн дагы, ата-энеңен дагы, балдарыңан дагы, бир туугандарыңан дагы, бүтүндөй ааламдардын бардыгынан пайгамбарыбыз жакшыраак сага көрүлүш керек. Эгерде өзүңү пайгамбардан жакшы көрө турган болсоң, жакшы көргөн толук болгон жери жок. Аны жарымча жакшы көргөн болбойт, толук жакшы көрүү керек. Өзүңөн дагы, ата-энеңен дагы, мал дүнүйөңөн дагы бардык адамдардан пайгамбарыбыз сага жакшыраак көрүлгөндө, ошондо чыныгы жакшы көрүү менен көргөн болосуң. Ошол имандын шарты. Эгерде өзүңү пайгамбардан жакшы көрө турган болсоң, же сүйгөн кызыңы жакшыраак көрө турган болсоң, же жанагыдай бир артист болсоң, Алла Пугачеваны жакшы көрө турган болсоң, пайгамбарга келтирген иманың толук болбойт, шарты жок деген сөз болот. Ошол пайгамбарды жакшы көрүү, анын адеп ахлагын, кулк мүнөзүн, кебете кешпирин, сүннөтүн, жашоосун үйрөнүү менен, билүү менен болот. Алымдар айтат: "Иннал абда куллама аксара мин зикрил махбуби ва истигзари фи қалбихи ва истигзари махасинихи ва маанихи алжалибати ли хуббихи тадаафа хуббуху лаху ва тазаяда шауқуху илейхи." Bir adam özünün жакшы көргөн адамын канчалык көп эстесе, анын жакшы сыпаттарын кайра кайталаса, ошол жөнүндө жакшылык окуган болсо, ошончолук ага болгон махабаты, жакшы көрүүсү аша берет деп Жалаул Афхам деген китепте Ибн Каййим аль-Джавзия мына ушундай деп баяндап берет бизге. Ошондуктан пайгамбарыбыздын кулк мүнөздөрүн, адеп ахлактарын, анын мактоо кыла турган сыпаттарын, хидаятын, сүннөтүн, сыйратын үйрөнүш бизге милдеттүү болот. Үчүнчү маселе, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзү жалпы инсандар үчүн үлгү, кудуа. Аллах Таала адамды жаратканда жүрөгүндө бирөөнү ээрчи турган кылып койгон. Адам ээрчийт. Абышкалар абышка болуп баштаганда чачтарачка барат да сакал коюп баштайт да, болбосо уят болуп калат. Сакал коюш келмесе, Эшметекан сакалында кылып бер дейт. Бирөөнүкү туурайт. Чапан ким десе, паланчаныкына чапан болуш керек дейт. Аксакалдар каарыганда мындай тартип эмне десе, аксакалдар ушундай болот дейт. Байларыбыз син баштап алганда эмне кылат? Үй салам, эмне? Баланча байдын үйү ушундай, түкүнчөнүк ушундай. Кыздарыбызды жасанганда ушундай жасаныш керек, мындай жасаныш керек. Бардык ушундай кете берет. Неге? Адам табиятынан ээрчигиси келет бирөөнү. Саясатчылар, чоңдорубуз Путин турат, башканы турат, түкүнчөнү турат. Эмне үчүн? Адам бирөөнү туураганын жакшы көрөт. Ал туура эмес, ал туура нерсе. Ошол бар нерсе. Анткени Кудайым ошентип жараткан бизди. Биз бирөөнү туураганын жакшы көрөбүз. Биз да ошентебиз. Туураганда китептерди окуп алабыз. Ибн Абидин мындай экен, ошону туурайбыз. Мисалы үчүн Ибн Абидин
Munda kılat eken alımlarımızdan biri, çoğun alımlar. Tegerek üstol kılıp 5-6 katar eken daha kitaplarını tizip koyup durdağı oturat, kitabın alğandan zerigip minti tegerete geregini alıp salıp durup koyup koyut. Daha kitap tegeretip durup geregini alıp koyut. Orada oturuverit. Kitap tegereni gele verit. Poleço desteği eken de 5-6 katar. Tizip koygan. Men oşak jetpey jirem. Oşunda kılsam bolat dedim misal üçün. Men oşunda kalay verim. Nege? Oşalarda alım bolğubuz keledi. Kitap okutkanda söylөгөндө bardı uşunda davatçılarыбыз bardığı sıraçdan bize şöyle söylüyor. Ha dese bardığı da on toyt bar. Ne üçün dese? Molda sıraç üçün de. Jön ele. Sünnette başka da emas. Al onda koşuyor. Ha dese qarasa, ha, ne antetken? Görse damlaga bolgon suyu oşunda eken. Ha deyt. Nega deyt dep koyup, görse damlanat. Oşo siyaktуу adamdardын жүрөгүндө бар нерсе бул айып эмес. Бирок ошол сезимди каяка тууралашыбыз керек? Пайгамбарыбыз алейхиссаламды туураганга тууралашыбыз керек. Анткени бирөөнү туурай турган болсок, бул пайгамбар туурашыбыз керек. Мейли, сен саясатчысыңбы? Саясатында пайгамбарды туурала. Сен падышасыңбы? Пайгамбарды туура, падыша болгон пайгамбарыбыз, өлкөнүн башчысы болгон. Сен байсыңбы? Пайгамбар туура. Пайгамбар бай эмес болгон, бирок колуна дүйнөнүн бардык байлыгы келип турган, бөлүп берип турган. Сен атасыңбы? Пайгамбар туура. Сен баласыңбы? Пайгамбар туура. Айтор эмне болбосун пайгамбар туурасаң, иншалла бар жакшы болот. Мына Кур'ан-ы Каримде айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун. Liman kana yarjullaha vel yevmel ahira ve zekerallaha kesira." Hakikatta Allah'ın elçisinde sizler üçün en bir jakşı ülgü var deydi. Ülgü kudvat misal. Peygamber sizlerge ülgü deydi. Sen başını oğruttup kitaplardan izlep, sayasatçı Churchill'de tuğra aytelem, Putin'de tuğra aytelem, urgaçısı Margaret'te tuğra aytelem, Kurmacan apağız tuğra aytelem, ana sportsmenlerden turup dağımını tuğra aytelem, izlep kıcalat bolubasın. Vapşa kıcalat bolba, mına aytıp koydu Kur'an-ı Kerim'de. Sizler üçün Peygamberibizde en jakşı ülgü var deydi. Qanday? Liman kana yarjullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kesira. Allah Taala'nı көп estep, zikir kılıp, kıyamet günü işenip, Allah'tan ümit kılgandarga, kıyamet ümit kılgandarga deydi. Demek Peygamberimizden başka birinin özünde ülgü kılsa, bul kıyametten ümit kılbayt eken. Allah'tan ümit kılbayt eken. Kudaydan ümit kılasız durgan bolosun bu. Anda Peygamber derçi, oşol sana jetişti. Erkeğine de ayalına dağı. Erkeğine de ayalına dağı. Sayasatçına dağı, dıykanına dağı. Bardığına Peygamber jetişti. Eğer sen kıyametten ümit kılbassan, Kudaydan ümitin bar bolsa, jana Kudaydı köp zikir kılsan. Demek Musulmandın adatı Peygamberden başkanı erçiveyt, tuğrabayt. Al kapırdıkı kıyametті bilbegen, kıyametті ümit kılbagan, Kudaydan ümiti jok bolgon, Kudaydı estebegen, tanıbagan, bilbegen adam gana Peygamberden başka bir ön erçiydi. Sakal koygun geldi mi? Peygamber kantip sakal koygun, kantip boyla koygun, kantip juğungan. Giyin geldi mi? Peygamber kantip giyingen, Michael Jackson'ın giyinmez, Peygamber'in giyinmen giyiş gerek. Tamak jeyin geldi mi? Peygamber'in jaşosunda kılıp tamak je. Sünnetlerini oku, hadisleri oku. Pajalusta. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Keyinki ayette Kuday Teala aytat. Peygamber aleyhisselam alıp gelgen nerseni karman kıla, Peygamber tıygan nerseden tıyıl kıla deydi. Bul buyruk. El-amru yaktazil vücuba. Eğer de Kur'an-ı Kerim'de bir buyruk gelse, al farz bolat. Demek Peygamber emni alıp gelse oylanıp, uşu bolavu bolvoyu kültüraga tuğra gelevi yok, eline deyip devesten karmana veriş gerek, boldu. Peygamber tıydı ve oylan, uşu bolavu bolvoyu ırgıtış gerek. Al kimder? Oylanıp amal kılgandar. Bular aklaniler. Osman imperiyası öte alsız bolup ıdırap turgan uçurda Mısır'da Muhammed Ali degen biröönü Osman imperiyası Napolyon Bonaparte gelip girip aldı, Egipet alıp aldı. Türkler Osman imperiyanın karamağında Egipet'tagi bar ele. Anan Napolyon Bonaparte gelip Egipet alıp aldı kadimki de ele. 3 yıl Egipet Mısır Napolyon Bonaparte Fransızın kolunda turdu. Anan Osman imperiya asker girgizip Muhammed Ali başında turgan adamdı girgizip Napolyon Bonaparte kuvup çıktı Egipet'ten. Anan Muhammed Ali oşentip emne oldu. Buna uşul Egipet'i başkarıp kaldı. Karasa adaşkan Sultan Süleyman janagı Osman imperiyanın padişaları sulu kızlar dalıp, huremler dalıp oturup mamleket karalmaya kalgan.
Şahvatlı yaşap kalıştı köptörü. Anan Fransiyaya okugany baldar jönöttü, musulman baldardı barıp ilim bilim okup gelsin, biyaka göndürsün dep. Bирок алардын başında daýargerçilik jok ele. Fransiyaya barsa erde poyuzdar var. Ayerde maşinalar jüröt eken, jollar asfalt eken, anı görüşkön emes. Bular astyga çykyp kettir dep. Oşolardan tasirlenip ketişip, anan kayra gelsele musulmanlar artda kalgan. Araba jok, at araba menen jüröt, maşina jok, temir jol, poyuz jok, büt at araba kıyın jaşayt. Anan görüp bulardın artda kalgandygyna sebep bularda musulman bolgondugu degen pikirdi şaytan köngülüne saldı. Anan bular aytdı, biz akılanilerbiz. Akılga tayanıp iş kılabız dedi. Egerde Kur'an-ı Kerim'de, je Peygamber'in hadisinde bir nerse gelse, oşonu akılga salabız dedi. Misal üçün Kur'an-ı Kerim'de "Alam tara kayfe faala rabbuka bi ashabil fil?" Senin Rabbin pil eğlerine kanday muamele kılganın gördün mü deydi. Ababil degen kiçineke kuşlar hijara. Taşlardı tişlep gelip taştaganda taşlar uçup gelip pilge tiygende tiygen jerin teşip ketip at degen ayat gelet. Allah aytdı, kanday dedi. Pil kanday çoň katta bolsa dedi. Kuş özü kiçineke bolsa, tişlegen tumşuk andan kiçineke, tumşuğunda taş ondan kiçineke bolsa. Anda şunu taştagan bolsa kantip teşip ketsin. Azыр biz çoň taş menen uşunty ura turgan bolsak baklaşka menen pil teşilip etdagi kantip kiçineke çimçiktin, kiçineke tumşuğundagı andan kiçineke taş teşip ketsin dedi. Bular aytıştı, dedi. Bu virüs dedi. Kuday talan bir oğru jönöttü, çinçitler oğru kesel bolup kalgan, uçup gelgende oşulardan oğru jugup bardık oşentip jayılıp ketti dep düşünüştü. Gördün, akılga saldı. Kudayım bilbeyt. Azır pistoletmi mıntıktın okuşunda kiçineke nerse menen dünyanın barını öldürüp koyup turgan bolup kaldı. Demek akılga tayanbastan Kur'an'da adegi stol tayanış gerek. Muna oşunda akılaniler anan anı düşünböstön hadisni karap görüp işenebиz. Eger akılga tuura kebese jok hadis emes dep ayta turgandar çyktalar, bizden daga çykkan. Gelip alıp moldalar ışıldındap, anışıldındap, Kuday dese kana Kudayın körsetip berçi, şapkesini ırgıtıp Kudayın ayt alıp bersin bana degenler çıktı. Nige? İçin okup kalıp ektemenen betin ara köyüne jup vilkamen tamak jegen үйrөнүp alsa özün keti vergen akılды sezip algandar payda oldu. Jok андай emes. Paygambardын şariatı, dini al uşunday karmalat. Sen аны düşünösüңbü, düşünböysüň bayırması jok. Maşinen aydap atabız bardygыбız. Bирок 99% maşine kantkende jüröt bilbeybiz. Benzin kuygandy aydagandy bilebiz. Kantkende gaz baskanda gaz basılgandy bilebiz. Bирок emne tiyip kantip atkandy düşünbeybiz. Bирок düşünböyle aydap atabız maşineni. Misal üçün men düşünböym. Men bilbeyim, samolyot ennek uçup atkany bilem, uçup atkanyny görüp turam, işenip atam boldu. Oşol siýakty öyle sünneti düşünbösen düşünböyle koy, bирок amal kılaver. Hikmati kanday eken bilbe. Tuura, kantip amal kılışty alımlardan surap al. Anken sen baktılуу, sen bilesin. Maşinege düşsöň buyaka jetesin. Anın motoru var. Misal üçün men maşineni kayerine benzin kuygan jakşı bilem, anan janagı aynegen juýgan suwunu kuygan jakşı bilem. Kalgan kayerine kanday may kuyat, kayerine may tügönüp kalat, vapşe bilbeyim, bilgim dagı jok. Ustaga aparam, mayların karap koydum, karap koyat, boldu ketip kalan boldu. Tügönüp kalıptır, taksir 2 aydan gelet, 2 aydan gelen boptur. Onu bilgim jok, bирок men bilem, oşol maşineni aydasaň oşa kaparat. Oşol siýakty sünnetdi düşünböseň da amal kılgandy öýren, boldu, amal kılaber, baktylуу bolasyň. Muna uşul. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Paýgambar alıp gelgen nersege amal kılgılat, kargıla, al tıygan nerseden tıyılgıla dedi. Keyinki ayatda "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim." Ayt ey Muhammed, ayt oşo musulmanlarga deydi. "In kuntum tuhibbunallaha" eger sizler Allah Taalany jakşı görө turgan bolsoňor deydi. "Fattabi'uni" men erçigile deydi. Bul degen söz, Kudaydy jakşı görsöň, Paýgambardy erçi. Jönele erçi atam, jönele jakşı görüp atam emes. Kudaydy jakşı görө turgan bolsoň, Paýgambardy erçi. Ateneňi jakşı görösün, bирок 1 kilo navat menen bir paçka kökçay albaysın. Men jakşı göröm deysin. Bir betin juwagan bir kız jakşı görüp kalsaň, ana günüge gül götürüp barasın, günüge agabeçil kılıp barasın. Süýünün özünün ordu var. Süýünün özünün ne alamatlary var. Allah'ты jakşı görösüňbü, anda Paýgambar derçi.
Peygamber elçi atsan Allah'ты жақсы көрüp bilebиz. Anan jön ele elçi atkanı biz bilbeybiz anda. Men musulmanmın deysin. Ozungan la ilaha illallah çıksa musulman eken deybiz. Biroq oşonun çin dep aytsaң biz aytabız, eger oşol ozungan çıkan kelimaң la ilaha illallah çin bolsa, anda amal kılat eleň dep aytabız. Amal kılıp aytsaң demek sen apiristenip atasың, sen aldamçı ekensin dep aytabız biz. Kazanda bolgon çömüçkö çıkat, kazanda bolboso çömüçkö çıkpayt. Meni elçigile deyt, eger Allah жақсы көрсөңөр, yuhbibkumullah, oşonda Kuday sizler жақсы көрөt. Kudaydı жақсы көрөsүңбү, paygambardy elçi, oşonda Kuday seni жақсы көрөt. Men seni жақсы көрөм Kuday dep aytsaң, жүрөгүңдү тартып дуалга жабыштырып койсоң деле анда болбойт экен. Kudaydı жақсы көргөнүң paygambardy elçi менен oşonda Kudayдын жақсы көрүшү сага келет дейт. Wa yaghfir lakum zunubakum. Andan keyin seni Kudayım жақсы көрүp, жақсы көргөнчө günölөрүң geçiret. Günüm kantip geçiret dep kıcalat bolba sen. Sen peygamberdi elçi ver, sünnetli elçi ver, Kudayım seni жақсы görüp plus günün geçiret. Wallahu gafurur rahim. Allah Taala günölördi keçirүүчү, Allah Taala öte ırayımdı. Andan kiyinki masjid urmatlı bir tuğandarım. Kozular. Kozu. Tinçirak oturgula, iltimas. İltimas. İltimas degeni bilesiňermi? Suranyç degeni. Kiyinkisi momun adam paygambarыбызды özünden жақшыраак görüş gerek, özünden awlarak görüş gerek. Ansız bolboyt. Özüňü жақсы görüp anan keyin paygambarga urursat berem, anan жақсы joganda emes. Özüňden da paygambardy awlarak görüşüň gerek. Sahih al-Bukhari'de Hazreti Ebu Hurayra mınday deyt. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, ma min mu'minin illa ve ana awla bihi fid dunya vel ahira, iqra'u in şi'tum, en nebiyyü awla bil mu'minine min anfusihim. Peygamber aleyhisselam aytat, her bir mu'minga de, çınığı musulman adamga, men dünyada ahirette andan awlarakmın öz üçün deyt. Yani gebir adamlar özüňi dan жақсы görösün. Kebir adamlar enesini urmatlayıp, enesine özünü ıra körüp beret. Misal üçün men çoň enem 5 yılsın televizorda men talaba bolup okup жүрgöndө Molda Abdullah Ram mufti oşonda men televizorga apar süйлөтөм. Sen süйлөp ber bizge. Al wagtda talabelemler az, süйлөp turgandar az. Ana men aparat. Ana men televizorga çykyp 15 minut wagt berse süйлösöm 5 minutda sözüm tügönüp kalat. Hem okup atam, sözüm tügönüp kalat 5 minutda. Ana toktot da oku daga 5 minut süylep berem. Oşentip zor 15 minut jetkirem. Hazır hem 1,5 saat süyle sözün tügönbeyt. Enem rahmatlik televizordan karap oturat dagı şu jılıp oturup televizorun tügüne girip keteni jatıp kalat şuntip. Ana men 6 ayda bir gelem. Gelsem toyga bargan жердин bardygynын konfetlerini çogultup oşo sala beret sandığına sala beret özü jebeyt. 6 ayda bana konfetlerdi beret. Kurttap ketet kede konfetler. Kampir işi jok menen, konfet çogulsa boldu. Men öyle men muşu enem öz jese kanday bolot depçi. Biroq uşul balam dini okup atat dep jak uşunday düşünük bar. Ene aç kalsa başka kalsa da mene balasına beret. Oşol siyaktуу her bir adam paygambardy özünden awla görüş gerek. Awla göröt desem ne degen söz? Bul özüňün nafsyňdan dagı murda paygambar aytkanda yaşa degen mani gelet deyt. Muna deyt. Her bir momin deyt. Kıyamattasın, uşul dünýede bolsun, meni özün awlarak göröt dedi. Antkeni işenbesiňer Kur'anda okugula kalasaňar dedi. Ahzab suresinde gelet. Paygambar deyt. Momindarga, momindardын özünden dagı awlarak, jakynrak, jakşyrak dep aytyp atat. Andan keyinki 5-nji surmatda bir tuğandar Allah Taala özü kasam içti. Kantip kasam içti? Peygamberimiz aleyhisselam en toluk kuluk men özün es ekendigine. Kuday Taalam kalaga menen kasam içet, insanlar Allah Taala menen gana kasam içip ant içet. Biroq Kuday Taalam özü kalaga menen ant içkende oşonda bir jakşylyk bir nerse var. Kana Nun dep gelip durup ve inneke la ala hulukin azim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun
kalem menen, kalem жазган nerse menen kasam dep gelip, kasamlar sanap gelip durup ve inneke la ala hulukin azim, elbette sen ey Muhammed en uluk kuluk münözün eğesisin dep atat. Kuday Taala bizge paygambar elçi dedi. Elçi dep durup tim bolboston oşol paygambar en jakşı karakterdin, en jakşı adeptin kuluk münözün eğesi dep aytты. Kuday Taala bunu jönäsişine ettilek. Bирок kasam içip anan aytıp atat. Andan beter işenişimiz gerek. Paygambarımız Aleyhisselam'dın kuluk münözü jönünde Aişe enekebиz suralganda kana hulukuhul Kur'an. Paygambarımız Aleyhisselam'dın kuluk münözü Kur'an ele dedi. Basıp жүрген Kur'an ele. Paygambarımızды görsen, Kur'an okuganda kандай payda görsen, oşonda payda göröt ele. Kur'an okubay turup paygambarın jaşösүн amal kıla versen, Kur'an amal kılgan bolosун. Azır biz ayta turgan kitap, inşallah okuy turgan kitabыбыз, oşol Kur'an'dı kantip amal kılabız. Kur'an'a kantip praktika kılabız. Kantip Kur'an menen jaşaybыз degендин жообушунда турат. Antkeni kana hulukul Kur'an, paygambarın kuluk münözü Kur'an ele. Paygambardı elçi versen, Kur'an'dı okubasan dele, Kur'an'dagı kuluk münözü özüňe alıp, Kur'an menen jaşagan adam bolot eleň sen. Andan keyinkisi, altınçısı, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam'a salam, salavat etkenge buyruk berdi. Emne üçün buyruk berdi? Oşo salavat aytуу menen estetip turgunga buyruk berdi. Peygamberimizi tanıp bilip salavat aytkan menen Peygamber tanıp bilip jön ele kıykıp salavat aytkandın iki başka manisi var. Bir adamlar mavlütlerge gelet, Peygamber tanıp bilbeyt, salavat aytsa kıykırıp salavat kıykırıp aytıp koya beret, bitike çıkanda kessin degende sallallahu aleyhi ve sellem de kıykırıp aytıp koya beret, bирок аны түшүnbeyt. Бирок bir adam Peygamberдің kuluk münözün jakşı okusa, anı bilse, Peygamber aytılganda gözüne elesite ala turgan bolsa, bunun salavatı taptakır başka dep Jalal Afham degen kitap şunday bayandap beret. Andan keyinkisi, jetinçisi, Peygamberimizin siratı, şemailleri bu her bir adamga toluk yol görsetküç deydi. Aytat ko balam jakşı jür, balam андай jür, balam mындай jür dep osuyat, balam paygambarday bol degen söz. Paygambar jaşoosун okup үйрөнгөн adam özünün jaşoosун kayra oşogo negizdeyt degen söz. Jaşoo toluk түрдө manhaj, toluk түрдө багыt, adam baktılуу bolуу үчүn камсыз кыла турган жакшылыктын бардыгы ушул нерсеге камтылынган. Жана башка көптөгөн пайдалары бар, иншалла. İnşallah sabaklarımızda uşul Şemail Muhammediye kitapti okup yürüyün hareket kılavuz. Oşonun özünden inşallah ben öylem jakşı payda olur. Bu kitapti Bişkek'te sabakın başlap attabız. Ana ben öyle atam. Oşol sabakların özün Şemail'di. Mına oşul Kökjanга kelgende dagı kaytala okuşubuz gerek. Antkeni hazır biz musulman bolgon menen mına Kökjanga'nın mekteplerinde bir mektep menen bir mektep muştaşıp birinin başın biri jarıp invalid bolup kaldı. Al emes madrasanın baldarındagı barıp ızı çıkılgandарын gördük. Al emes bir yerdeki vayenliler menen mesliler muştaşıp ketip ızı çıkılganda görüp atabız. Oşolor sırttan kelgendir emes, uşu Kökjangaktыкtar. Uşu bizdin koşunabız, je balabız, je neberебиз, je tayeke, je jeenibиz. Barımız musulmanbız deybiz, bирок musulmançılık kuluk münöz joruk jok bolup atat bizde. Bilip atabız. Oşol vayenlilerimiz birölөрgө üylөнүp atkаны var. Al jakşı. Bирок oynoş bolup жүргөндөр da чыгып atat. Nikesi жок, beynnike. Ayerge bala түшөт. Бойдо экен катын алсын, пожалуйста, ага каршы эмеспиz. Бирок oynoştuk кылган жакшы ушул. Күч кубатың ашып атса, катының алып кел. Болсо биякта никелеп ал, мына молда турат, бир эмес, эки молда бар. Эки жерге туруп катар нике кые берет. Эмне арам иш кылыш керек? Зина болгон жерге бала түшөт. Неге балдарыбыз тыйбайбыз? Ошол sen бүгүн бош коюп, түнкү саат 2'de бар бирөө нуруп аткан бала, эртең өзүңүн башын канчалатат. Ошого sen тарбия берген жоксуң. Мектептеги мугалим тарбия бербейт дейсиң, жок. Мугалим 4 saat, 5 saat карайт. Sen 20 saat карайсың. Анан мугалим тарбия берген эмес дейсиң. Sen бербеген мугалим берип бүтөбү? İçip doyuğun jalap doyuğu. Sen 20 saat tarbiye bedel olsan muhalim 5 saat tarbiye verip bütöğü sağa. Al tarbiye verev, ilim verev. 45 minutlık sayrayt, tarbiye bir vakit kalmaya kalat.
Sen balаңı tıyıp alsang, erteң özüңü balaң özüң kakşatıp, dişini çap, başını çap, karlar uyun aparganda ошондо көрөсүң. Pensiyaң тийгенде, pensiyaң senden burada kolundan julup alıp, aragı içip, muzda uyda kalganda ошондо көрөсүң. Az maqtanma sen. Balam reket bolat eken, balam kıyın bolat eken, balam basır bolat. Yok, balam akmak bolat. Kispuruş akmak bolat balam seniki. Erteң sen özü köçe apar ошо bolat seniki. Eger balaң bugün tıyıp alsang, barыбыздын тууган ошо балдар. Ушул мектеп, бул мектеп өзү болгон 5-7 мектеп бар. Анан бириң менен бири мушашасың. Кой деп койгонго жарабайт. Не деген жакшылык бу? Кана ошо жерде аксакалдар, кана ошо жердеги жигиттер. Чыкыр тизди отургузуп койгула бир жерге. Кызга кыргыдан тыюу деген сөз бар. Билебиз кимдин баласы экенин. Бардык айтпайбыз биз. Biz жақшы көрүнүш керек. Жок, салыш керек аксакалдар сотуна. Тизи отургузуш керек ошолорду. Чара көрүп, ата-энесин көчүп кет дегенге чейин барыш керек. Ошентип 10 күн турса, кийин ордуна келип калат. Баласын тарбиялап болсо, анын кереги жок жана кандай адамдардын. Өлтүрүп койсо эмне болот эле? Ал өлтүрсө, бул өлтүрүп, кан төгүрүп кетсе кандай болот эле? Уят эмеспи? Уят эмеспи туугандарым? İnşallah keyingi sabakta, uşul sabaktar толук баштайбыз. Анан бир туугандарым, азыр Сирияда биздин бир туугандар кетип атат. Иракка кетип атат. Ал эмес, мына ушул өзүбүздүн сузактык бир тууганыбыз, силер сузактыксыңар, Көкжаң сузакка карайт. Танкага түшүп, өзүн жардырып өлүп, дүйнөгө сузак азыр жа көрүнүп атасыңар. Ушул жөнүндө бир-эки ооз сөз. Мындан 5-6 жыл илгери Афганистанда орустар барганда, Афганистан өзүн коргоп калыш үчүн жихад болду. Ага жихадтан көп адамдар келишти. Саудиядан Усама бин Ладен келди, Мисир келди, башка келди. Башында туура эле болуп аткан. Бирок илим болбосо, хакыйкый алым болбосо, адам кыйшайып кете берет. Анан Афганистанда жихад токтоп, орустар кетип башка болгондон кийин булар батпай аткан күчтөрдүн каяка жумшагысы келип башка болуп, анан ислам мамлекетин жарыя кылабыз дешти. Качан Саддам Хусейнди алып кетип Америка, Саддам Хусейн Иракты колуна алганда ислам мамлекет кургусу келип башташты булар. Ага алымдар каршы болушту. Жок, Америка баштап турат. Колонияда болуп турган жерде кантип курасыңар десе, жок биз курабыз деп ислам мамлекет курушту. Бир дагы алым колдогон жок буларды. Ошентип 5 жыл мурда чыккан нерсе азырга чейин келатат. Ислам мамлекет деп Абу Бакр аль-Багдади деп халифа болуп, эч ким тааныбаган билбеген бирөө мага халифа кылгыла, байат бер деп ошого кетип атышат. Ошол эле учурда Сурияда башка проблема пайда болду. Буга аралашпаган проблема кандай? Сириянын президенти Башар Асад бул мусулман эмес, араб туура. Бирок шииттерден чыккан Нусайрия деген мазхабтын кармануучусу. Нусайрия булар Азирети Алини Кудай деп билет. Азирети Алини жакшы көрүп, өтө катты сүйгөндүктөн Кудай дегенге чейин баргандар. Мына Ошто Агахан мектеби, Нарында Агахан университети, булар да ошол Азирети Алини Кудай дегендер. Ошол сыяктуу Нусайрия деген жамаат, Алавия Нусайрия булар. Булар мусулман эмес жамаат. Сирия эли биз сыяктуу мусулман эл. Эмнеге биздин башыбызда мусулман эмес башкарат? Сүрөттөрүн карагыла, катындары жылаңбаш, мындай эле отурат. 5 жылдан бери бийликтен биздин президенттер бир адам өлүп калса качып кетип кутулуп атышпайбы? 5 жылдан бери миллиондогон адамдар өлүп атат. Миллиондогон адамдар качкын болот, дагы деле отурат. Анткени муну отургуздуруп атышат. Мына туугандарым, ошого Сирия карапайым эл ошонун бийлигине каршы күрөшкө чыкты. Ошентип мамлекет менен, система менен эл күрөшүп атты. Сүнни мусулман эл, анан бийликтин башындагы капыр адам. Нусайрия, жанагы биздеги Кадияния, анан биздеги Агахан деген капыр сыяктуу Нусайрия капыр эле. Деп атканда эле жанагы Ирак ислам мамлекети деп аткан, Даиш деп аткан, ИГИЛ деп аткан айтышты, Сирияны кошуп алабыз деди. Иран, Ирак, Шам ислам мамлекети кошуп алабыз деп, булар Сирияга кирип, жанагы капыр Башар Асадка каршы жүрүп аткан адамдарды булар капырлар деп мусулмандарды өлтүрүп башташты. Азыр биздикилер каякка барат? Биздикилер барып туруп
İslam memleketine koşulup durup Suriyalık karapayım jarandardı, Sünni Müslümandardı öldürüp atışat. Alar kantip atışat. Meçitlerge adamlarga bombаны baylap berip, girip o yer jardırasın dep namaz okup atkan жерден jardırtып atat. Muna bizdin janagı bir tuğanыбыз tuzaklık ne kıldı? Tankıga düşüp barıp jardırdı bardığın. Kimderdi? Karapayım Suriyalıktardı. Ayerde cihat var. Bирок ошол өздөрүнүн мамлекетин коргой турган жихадда согушуп аткандарга каршы согуш кылып атат. Бу жерден эркектер аялдары менен, кыздары менен, балдары менен кетип атат. Suriyanın özünün 2 milyon adamı Türkiye'de kaçıp жүрсө, bizdikler tiyaka varıp o yerden cihat kılamını otup, yok bu tuğra emes mesele. Suriyalıkların özlerinin adamlar жетişti. Bирок alarga jardam gana gerek. Kolungan gelsin, humanitar jardam görsöt, kolungan gelse, bozum dua kıl. Sen barganda telin bilbeysin, senin tili bilbegen, anan gelesi o, mesele bilbegen, din bilbegen çala akılına paydalanıp, sen tankaga salıp, beline bombadan salıp, bar çolpanbay olsun deyip, o şoka girgizip yiyor atacak, o şanti ölüp verip atasın sen. Bu yerde cihat kılıp, İslam memleket düzgün yerde bir dağı resmi alım, bir dağı resmi mufti, resmi bolgusu dağı sözü etibar kılıngan bir dağı adam, oşular tuğra, oşularga bargıla, oşularga bayat kılgıla degen jeri yok. Tuğandarım, biz 6 milyar elvis dünya yüzünde. 6 milyar içinin 2 milyarı Müslüman. 2 milyar içinin aşıp geçse hazır alamda 200'de öyle alım var. Şöylegen bar alım emez. Seldörgen bar alım emez. Biz biliyoruz alamda. Kim çoğun alım, kim fatva beralat biliyoruz. Takı Osmani, Mustafa Zarka, Palantükün, Ali Cuma, Eşmet Taşmet sanalı öyle. O şunun arasından hiç burada aytılmagan fatva cevap bere turganı 10 çaktı sele var. Bardığı belgili. Biri uşulardan biri dağı uşulardaki tuğra degen jeri yok. Biri dağı. Anan biz Suriyaga ketip atabız, özümüzdü oşerge tuğra iş kılgandыкtan yok bu tuğra emes mesele. Muna uşul jönündө Şeyh Muhammed Musa Şerif atayın Saud Arabiyadan geldi, al paygambarımыздın tukumele, oşonu söylep aytıp berdi. Biz Kırgızçaсын kotorduk, Orusçaga da kotorup, atayın disk kılıp çıkararız antkeni mamleket saktap kalış al aytat. Sen tuğra ketip atasın cihat dep. Senin mamleketinde bardık oruna gelip büttü. Misal üçün Kökcanak'ta. Ayaldarının bar joluk salınıp büttü. Yok. Eğer Kökcanak'ın bardığı gelse bu battak azıda Kökcanak doluk emes bir yerde. Bilen bir yerde Nokat'tan gelgenler, bir yerde Özgür'den gelgenler. O yerde açılıklar oturat. O yerde misal üçün pazargonlar oturat. Sizler özüңөр ekile sap bolup kalasыңар. Kökcanak'ın özünde davat degen cihatыңарды kaltırıp, ilim degen cihatты kaltırıp, Kökcanak'tan ayakta pişirip koyup durur Suriyada. Misal üçün, misal katarı. Ha baldarıngар muştaşıp, biriňerdi bir invalid kılıp atasın. Ana cihat baldarın terbiyesilerine. Sen ayakka ketip, ýagdy boş kaltırsan, Kıtaydın bari tol, kızlarının barına, eşektin barını jep, öldürdü harami kılıp. Na, jol salıp açacak, jep da eşektin barını tükötüp. İştegen kızların barını alıp büttü. Kıtay jeğinler azır 30 binge jetti. Ana cihat sana. Oşon üçün qayerде kanday cihat degen söz tuğanım. Bul dindi saktap kalı. Bizdin mamleketke berilgen erkindik oşol aytat. Janagı Muhammed Musa Şerif aytat. Orta Aziya emes, kebir Arap өлkölöründe jok deyt. Köp өлkölörde bizge okşap çıkıp alıp kitapты açıp alıp kalan ayta bere albayt. Korkot tuğanım. Jakınky jerlerde de uşundaylar var, Kuday saktasın. Bizge bergen erkindik, bizdin mamleketteki dinge olgan sayasatın tüzdügün biz tuğra paydalanışыбыз gerek. Medrese açık tuğra, kebir yerlerde toskolduk var, ol haligi börkal dese baş algan, kaşınal dese başını algan, selle dese kelleni koşup alganların işi. Bolgoson bizdin mamleket андай emes. Kebir mektepte joluk salvatты yu salat, biroq oşo direktirdin çala savatты tupoyluk ele. Ministrlik yu salgan emes. Kebir jerde mektep medrese açpa koyot, al prosto sen tың bolgan emes üçün gana, hukuguňy bilbegen üçün gana. Bolgoson bizde mıyzan boyunca çıkan ruhsat berilet. Kebir jerde topu giygizbeyt, biroq sen özüň bilbegen, hukuguň bilbegen degen. Bizde bardyk jerde şart ruhsat berilgen tuğandarım. Oşon esten çıgarbaşыбыз gerek. Allah Taala barыбызga bakyt taala bersin.